إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Барлык галәмнәрне, дөнья һәм ахиратны, җәннәт белән җәһәннәмне, барлык мәхлукларны үзенең кудрәте белән барлыкка китереп, Әдәм балаларына җир йөзендә яшәгән вакытларында бөтен нигъмәтләрне тутырып биреп торучы Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләгә безне мөэмин мөселман иткән, безне Коръәнле иткән, безне ахыр заман пәйгамбәренең өммәте кылган, безне мөселманнардан кылган һәм үзенең рәхмәте белән безне шушы үзенең йорты булган мәчетләргә китереп гыйбадәт кылырга мөмкинчелек биргән Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләгә чын күңелләребездән әйткән мактауларыбыз, хәмд сәнәләребез булып торса иде. Сөекле пәйгамбәребезгә Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә күңелләребезнең түреннән чыккан салаватларыбыз һәм сәламнәребез ирешеп торса иде. Аллаһ Тәгалә барыбызга да саулык, сәламәтлек белән, җан тынычлыгы белән, ил көннәребезнең иминлеге белән шушы олы кунакны Рамазан аен каршылап, кабул була торган уразалар тотып, кабул була торган тәравих намазлары укып, төнге намазларны укып, кабул була торган садакалар биреп, кабул була торган Коръәннәр укып, Раббым Аллаһ һәр барчаларыбызга да үзенең ризалыгына ирешүләрне насип кылса иде. Чөнки җәмәгать сахабалар, пәйгамбәребезнең сахабалары 6 ай буе дуа кыла торган булганнар. 6 ай буе Аллаһумма баллигъна Рамадан дип әйтеп. Ни өчен? Чөнки Рамазан айы ул Аллаһ Тәгаләнең ниғмәтләр белән, әҗр һәм саваплар белән тулы булган, җәһәннәм газабыннан коткара торган, амнистиялар белән тулы булган бер склад. Аллаһ Тәгалә шушы ай җиткәч җәннәт ишекләрен ача торган ай, җәһәннәм ишекләрен бикләп куя торган ай. Һәм Рамазан аеның һәр төнендә җәһәннәм газабыннан коткара торган ай. Җәһәннәм газабыннан Аллаһ Тәгалә коткарып үзенең рәхмәте белән амнистиягә кертә. Бу мубарак булган ай. Бу Коръән айы. Бу төнге намазлар айы. Бу ризык белән сыйлау айы. Садака бирү айы. Дуа кылу айы.
Yumartlık ayı. Allah subhanahu ve teala ayta: "Ya eyyuhellezine amenu kutiba aleykumus-siyamu kema kutiba alellezine min qablikum leallekum tettekun." Ey mümin Müslümanlar! Sizge Ramazan ayında uraza tutu, savum, yani as-siyam tıyılıp turu, nefesini buğavlav, nefesini üzünün nefesini kulga alıp kıl itetirgan ay degen söz. Savum. Yani siyam degen sözün mağnası. Sizge uraza tutu farız buldu di. Sizge hatli bulgan halıklarga farız bulgan kebek. O sizge güne tügeldi. Sizge hatli de o farız buldu di. Hem sizge de farız buldu di. Nerse için cemaat? Mine şuşa uraza sebepli siz takvalıkka irişigizdi Allah Teala'ydı. Leallekum tettekun. Takvalıkka irişirsiniz. Takvalıkka, yani Allah Teala'dan sizni korka başlav, onun gazabından korku, onlarga yakınayu, onun üzün yarata başlav galemetleri Ramazan ayında sizilse hem şol devam etilse, mine bu takvalık bula. Eğer de kişi cemaat şu hadislerini işitgeç, Peygamberimiz bu ayda yumart bulgan dip eytip, yumartlık görsetse, sadaka bergen dip eytip, sadaka berse, avuz açtırırga kızıktırgan dip eytip, avuz açtırsa, Kur'an okugan dip eytip, Kur'an okusa, tüngi namazlar okugan dip eytip, tüngi namazlar okugan dip eytip, meçitte İğtikaf kılgan, yani qolıp, kunup gıybedet kılgan dip eytip, şuşa gıybedetini kılatırgan bolsa, bu cemaat takvalıkka erişken bola. Peygamberimiz eyte sallallahu aleyhi ve sellem, bu hadisini Fatima radıyallahu anh'a jitkire Peygamberimizin kızı, etiyim minadi sir itib eyttedi. Kızım, elige hatli mina Cebrail aleyhisselam Kur'an'ı yılına bir tapkırgına okutup imtihan alaydı. Yıl sayın bir tapkır kilip, Kur'an'ı okutup, qora qarşı okutucu hem okucu. Okutucu Cebrail ferişte, okucu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İhtibar, yani tekşiru degen söz. İhtibar kıla idi. Tekşire idi. Yılına bir tapkır kilip. Bütün Kur'an'ı okutup çığa. Köngülden. Bu yıl ni içindirdi, miňa di 2 tapkır kildi di. 2 tapkır Kur'an'ı okuttu di. Hem min oylaym di, minim ejelim yakınlaşa ahırısı diye. Hem çından da şuşulay bula. Ramazan ayında Cebrail aleyhisselam kilip 2 tapkır Peygamberimizden imtihan algan. Ümmetine cemaat şuşu Kur'an'ı, ne bizning ol cemaat ol mushaflar, bizning kiştelerimizde, teres tiplerinde şuşulay tıra ol mushaflar. Bu amanet cemaat. Bu amanet bulup kalgan. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin üstünden teşip amanet bulup kalgan üzünün ümmetine. Biz okuyuz iken, yeki cemaat. Koy bir kişiler okuyda bilmeske mümkün Kur'an'ı. Lakin Kur'an bilen gamel kılırga mümkün. Koy bir kişi Kur'an'ı okuyabilirge mümkün. Matur ittirip kagideleri bilen, tecvid bilen okurga mümkün. Hatta okuganın da anlap barga mümkün. Lakin gamel kılmaska mümkün anın bilen. Anlarga barıbır. Lakin koy bir kişi bir harfini de bilmeske mümkün. Kimningdir Kur'an okugan vakitinde yılı tınlarga mümkün. Peygamberimiz şekilli. Abdullah ibn Mesud'ga Kur'an okurga koşa, ol yılı. Peygamberimizge ingen bolsa da,
O yılı tыңlay. Ni için? Мәгънәсен аңлап. Кеше аңламаска мөмкин Qur'anны. Qur'an укыганда елларга мөмкин. Qur'anның вагазын, мәгънәсен, тәрҗемәсен әгәр берәү сөйләсә, шуның кадәр тәэсирләнеп, вагазланып, Аллаһ Тәгалә Qur'анда шулай кушкан бит дип әйтеп, әгәр яши торган булса шуның белән, менә ул җәмәгать Qur'анны укучы кеше була. Менә ул Qur'анны укучы ул. Ул Qur'ан белән яшәүче. Пәйгамбәрбез бит саллаллаһу алейхи ва саллям яза белмәгән. Укырга кушсаң укый алмаган хәрефләрне белмәгән. Ләкин яттан өйрәнгән Аллаһ Тәгаләнең сүзләрен Җәбраил фәрештә аркылы. Менә җәмәгать ул Qur'an белән гамәл кылу ае җәмәгать. Qur'an белән дәрес алу ае. Һәм шуның белән шушы дәресне алганнан соң шуның белән гамәл кылу ае ул җәмәгать. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Шәһру Рамаданелләзи унзила фихил Qur'ан." Рамазан айында нинди әйбер булды ди? Qur'an инде ди, Qur'an төште. Җәбраил фәрештәгә тулайым Кадир кичәсендә Аллаһ Тәгалә тапшыра Qur'анны. Кирәк кадәр Пәйгамбәремә, илчемә тапшырып торасың дип әйтеп. Төшердек ди Qur'анны ди җиргә. Нәрсә өчен? Худал линнас, кешеләргә туры юлны күрсәтер өчен. Qur'an укып ашап ичеп йөрер өчен түгел. Qur'an укып ашап ичеп йөрер өчен иңдердем димәгән аны. Qur'anны иңдердем ди худал линнас, кешеләргә менә шулай Аллаһ Тәгалә күрсәтә, юлны күрсәтә дип әйтеп, вагазлар өчен, вагасилар өчен худал линнас ва байинат, аңлатмалар ди анда ди, аңлатмалар белән иңдердем ди. Минәл худа вал фуркан, тугры юлны аңлатып күрсәтеп бирә торган. Вал фуркан, һәм Qur'анның икенче исеме фуркан, аңлатып бирә. Бусы яхшы, бусы начар. Югыйсә кеше аңламый. Нәрсәсе бар соң инде аның дип уйлый. Мәсәлән, әз генә эчүнең аның нинди мәгънәсе, нинди зыяны бар дип әйтеп әйтергә мөмкин. Кайбер харамнарны Аллаһ Тәгалә аңлатып бирә, бусы халал, бусы харам дип әйтә. Минәл худа вал фуркан. Аллаһ Тәгалә Qur'анны шуның белән яшәр өчен, гамәл кылыр өчен дип бирде. Ашларда укыгыз, аннан соң аның өчен садака алыгыз, шушы мәҗлесләрдә ашап ичеп йөрегез. Qur'an укыгыз да, аннан соң шушының белән мактанышыгыз, кем күбрәк Qur'an укый да, кем матуррак укый дип әйтеп, юк җәмәгать. Qur'anны матурда укырга кирәк, дөрес тә укырга кирәк, ләкин җәмәгать гамәл кылырга кирәк. Менә шушыны Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтә. Бу Qur'an ае дәрес ала торган ай җәмәгать. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям Абдулла ибн Мәсгудкә, сахабасына, җәмәгать аны без еш кабатлыйбыз ул сахабаның исемен. Һәм беләбез хәтта аның хакында нәрсә дип әйткән Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Нәзик кенә, чандыр гына, ябык кына гәүдәле булса да, ислам өчен нинди зур гамәлләр кылган шушы сахаба хакында нәрсә дип әйткән беләбез Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Агач башына менеп, аның нәзик аякларын күргәч сахабалар көлгәннәр, бигрәк ябык инде дип. Пәйгамбәрбез әйтә саллаллаһу алейхи ва саллям, Аллаһ белән ант итеп әйтәмен ди, аның шушы ике аягы ди Ухуд тауыннан да авыррак ди. Ухуд тауыннан да, ягъни хезмәт шуның кадәр күп ислам өчен. Менә җәмәгать алар Qur'an белән гамәл кылганнар, Qur'an белән яшәгәннәр. Ука әле ди, Пәйгамбәрбез әйтә. Абдулла ибн Мәсгудка әйтә. Тегесе уяла, ничек инде эй Аллаһ илчесе, ул бит Qur'an сиңа, иңә, ничек мин синең яныңда укыйм инде дип. Мин аны бүтән кешедән ди тыңларга яратам ди. Аллаһ сүзен синең матур тавышың белән. Мин яратам ди аны башка кешедән тыңларга ди. Һәм Ниса сүрәсен укый,
Abdullah ibn Mesud. Hem şuşa bir ayetke jite jemaat, bir ayet. Şuşa vakıtta anı Peygamberimiz tuktata. Yani bilirge kirek, nindi amanet ol, nindi ol üstüne yüklegen, nindi zor yükleme. Tukta dip eytdi. فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِيدٍ. Her bir ümmetten, her bir halktan biz bir şahit getiririz. Şuşu halk için şahit bulatırgan, svidetil bulatırgan kişini getiririz dey. Näse işledin sen şul kişi bilen dip eytip. وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Ey Muhammed, Mınırga Allah Teala ite şu ayette seni şahit itip getiririz bular için dey. Ümmetin için. Getiririz bular için getiririz. Şahit bulursun dey. Niçik şahit bulup gile? Kur'an'ı iriştirdin mi? Anlattın mı? Ürettin mi? Körsettin mi yolunu? Şahit itip getiririz dey. Şol vakıtta hasbuk dep eytdi meňa dey. Tokta jetdi dep eytdi. Abdullah ibn Mesud eydi. Radiyallahu anh. Toktadım da dey, burulup qarasam dey, Peygamberimiz dey, Allah elçisi yılıydı. Ne için? Şuşa meşhetni, şuşa göz aldına kitire kıyamet gününde hazır özünün ümmeti için şahit bulup gelgenler. Mene cemaat bu ders. Bu ders. Bu hazır Kur'an'ı bizde okuyuz bitinde. Mene şuşa Kur'an'ın her birisi için cevabı, her bir ayetin okudun, anladın, yaki minberden sana söylediler, yaki derste anlattılar, yaki radyodan, televizordan sen ayetini işittin, Allah Teala etkenini, sen onu üterge tiyiş. Mene o senin hazır üstünde. Ütesen üstünden çe. Sıralaşakmız cemaat. Peygamberimiz hatta aşağıdan rizığınız içinde sıralaşaksız dey. Koyandır urlap aşağıdan rizığın içine tügül cemaat. Onun için cevap berge turu kile cezası bilen. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hatta Medine uramında açlıktan intigip yürügen vakitte, şunday vakit bula açlık. Uramda yürügen vakitte Ebu Bekir bilen Ömer'ni uçrata. Olar da şuşunun açlıktan intigip çıkkanlar eken uramga. Olarını cemaat, onları bir sahabe kunak iti. Olar baralar bir kişinin iyine. Ul alarını kabul itip baştan hürme aşata. Anlarısın kecesin suyup it gitire ipi bilen. Peygamberimizin küzleri yeşlene şunda. Hem eyte. Mine siz de sahabelerin eyte. Siz hem min de siz de sıralaşaksız. Şuşu aşağıdan rizığınız hakkında de. Ni aşağıdan dip tügül. Bir nesede çıp kalmadı. Bir nesede çıp kalmadı. Şuşu cemaat aşağıdan kişi öz ihtiyarı bilen çakırıp konak gitken, halal rizığı bilen konak gitken kişinin rizığın aşağıdan içinde bizni Allah Teala sin şuşu günni, şuşu vakitni, şuşu kişinin iyinde ve aşağıdan dep eytip sırayacak. Bir nesede kalmay cemaat. Koya indi okugan Kur'an'ı biz hem Kur'an'dan söylegen vaazları biz eğer de bizge barıp jitmese, hem anın bile amel kılmasan, ey yarar nersesi var indi, uzar öyle birerini çek, Allah gafu iter öyle dip tügül. Şu an köle cemaat mine bu Ramazan ayı, Ramazan ayına kirgen vakitte, yakınlaşıp gile biz bitindi cemaat. Sırarga kirek Allah Teala'dan şu Ramazan ayına eriştir bizni. Hem tövbe kılgan halde, sağınıp küterge kirek. Hem tövbe kılgan halde günahlarımız köp. Tövbe kılıp ezerlenip çistarınıp kirege kirek şu ayga. Çünkü biz hazır çistarına tırgan şu ayga kirebiz. Allah Teala'nın gafu ite tırgan ayına. Kur'an ayına,
Түнгі намазлар оқитырған айға, дұға қылатырған айға, мәчітте күбірек вақытыбызны үткеретірған айға кіреміз. Hem mine her günü yukadan tırgaç okuyturgan dua var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Elhamdülillahillezî afani fi cesedi ve radde aleyye ruhi ve ezine li bi zikrihi degen. Bu bik hikmetli dua. Mina soğuluk selametlik birip soğ selamet kiliş üzünün nimetin bergen. Uyanırga, ülgenden soň mena janymny keri qaytargan Allahqa hem üzün yaňadan iske düşürge mümkinçilik bergen Allah Teala'ga maqtaw bolsun dep aytyrgan bolgan. Uyangan sayın aytırga kerek. Ne için ayta Peygamberimiz ve ezine li bi zikrihi üzün iske alırga mümkinçilik berdi dep. Mene jemaat bizge Allah Teala'nın nimeti bu. Mene bugünkü gün. Eğer de bizni Allah Teala eriştirse Ramazan ayına bu tağında zor nimet bula. Hem şunun için sırayız Rabbim şuşu büleginden mahrum etme bu yıl deyip aytib. Bu yıl da mahrum etme özünün nimetinden deyip. Çünkü bu nimetten de zorrak nimet yok. Hem ayttık bit sahabeler 6 ay boyu sıraganlar Ramazan ayına eriştir deyip hem uraza tutkanlar. Uraza tutu oşam içe içmişe turu Allah için en jingili bolgan cemaat. Anda en mühimi özüňni terbiyelew. Açularyňny bitirew, öpkelerini bitirew, gafu etew, sadakalar berew, kişilerini aşatıw. Hem onları uraza tutkandan soň yaňadan ikinci Ramazan ayı kelip jetkençege hatly Ramazan ayının birinci kininden başlap kabul etip sıraganlar Rabbena taqabbal minna inneke entes semihul alim ve tub aleyna inneke entet tevvabur rahim. Ey Rabbimiz Allah bizden kabul kılıp al. Sen işitüçüsen, körüçüsen, hem bizni tövbe kıl, tövbe kılıp bizning tövbelerimizni kabul etip dua kılatırgan bolganlar cemaat. Allah subhanahu ve teala şu şerif Ramazan ayın sağlık, selametlik, can tınçlığı bilen karşı alıp Rabbimiz Allah Teala riza bolgança ihlaslık bilen izgi amellerimizni kılıp mene şu sanap ütken izgi amellerini kılıp Kur'an okuçu bulup Kur'an'dan terbiye alıp vaazlanıp imanlarımızı kuvvetlep Allah subhanahu ve teala aytkençe Peygamberimiz iretkençe takvalıkka erişülerini Allah subhanahu ve teala nasip etseydi barımızga da. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Aqulu qavli hâzâ ve estağfirullah ve lekum ve lisâiril mu'minin ve estağfiruhu innehu huvel gafurur rahim.